girlfriend wangaze sawa ya kusanyuka nayo kumulaga nti ndi w'amaanyi kansooke nywe utaamu Miracle Soda drink mpaye ekyokunywa kya utaamu soda katuweddeko nsigazaawo kana akamu akange kokka kulw'essanyu ly'amaka gange kangende wa mukwano gwange kakiga yabantaasa nkalabye kampe nkanywe n'ebuli batondo lijja kunkolera kasitaba nga utaamu soda ndeka nange kanyambako okufuna amaanyi agakola emirimu gyange gino ne bwe nzukuka ng'omubiri gwange munafunafo nsooka kunywayo kamu kanzireyo obwedde okalina kawutaamu soda iye nkanywa buli lunaku kagogola enseke zaffe abakyala n'okutuwa essanyu utaamu Miracle Soda drink akolebwa ba Soda Health Products kasogoddwa mu Black Seed okumanya ebisingawo kubira Managing Director John Wycliffe Tayebwa omulebe wa Rubirizi News Center tukwakira webale kugenda omumiso n'okuba tukurata kandi akere kona tuba tukusiima ekyokukora nkiba kiri ky'amaanyi konka tukwizusya basobola no subscribinga olikinge osharinge olebeke ngo basobola notunga amakuru mingi munonga kandi tunchwa nkitumeza waba no jeno miso no kulikinga hono kurera izoba na kuretera amakuru mingi okusinzira omu Rubirizi district Ebyobuhangwa bere byatandika kugwa hansi bamu bantu bakubisiisa okusinga nk'enyanza hamwe n'okutema ebibira usanga basiisa Ebyobuhangwa utebiroyo n'okutema ebisara bakabihingamu kikaretera okwerarikira gavumenti onakorera izoba gavumenti yasalamu okubasa kuba negeno miso nana okurebeka ngu ne Tereza hamwe no kureta emiti kugira ngo abantu basoboka no babyara emiti arwazo rw'enyanza kandi barebeke ngu bajeno miso no kurinda Ebyobuhangwa bareke kubisiisa lita ogunakura ebibira kandi nagira ngu emiti ya kartusi neyongera kusiisa hamwe no kunywa enyanza kikiri kirungi kujibyara arwazo rumugera hamwe na enyanza reka tubase kwantu jeno miso no kurekiriza kandi turebe mbere ko kore netambura obwire nkobu otakaruga Rubirizi News Center twaba tukijaho mbwire bwenyumaho twija twatandika twabegesa ahamagasho y'enyanja na emigasho eriya kuma Ebyobuhangwa so kutwaheze kubegesa twabapemeraho twabanza twabapemeraho metaza 20 abo kuba itumuru bunyaruguru enyanja zona zetorira abantu kandi abantu mbajangwa itakane ryabo konka tukija twabanza twabegesa biragiro by'environment no ko ine kuma Ebyobuhangwa abantu abawota begise nibagira ngo cyo wabatekamo either nonda kwibita karyabo ninga no bateko mu kintu kibatakobasa konkano maza wakibegesa bakubuze buzo then bacheza kucenge kibazamo abantu bacujumbera mwe tukabegesa abantu bacikunde ikintu cyo nabacujumbiremo ndenda kubyare mtanyanja iyo ni sema government abo kuturetera ebintu ebyo kurinda Ebyobuhangwa ahabwo kuturetera emiti twakubasa kuba ntuhinga nitwihamu embaho enku nangwana na ebyo kucingisa amakagitu Ebyobuhangwa tube twatankiye kubishisha nturebe enyanja ebire yatankiye kutemba kurugayo neshuma nezo mwanya ogundi nko mwanya guri yahakarimu ebikonji bya karitusi biki konkate aba government batiremu amani kandi batekaho orupimo nito twarebeka ngu twaza omurengo rw'enyanja yitu kugarukaho nangwa nabishukuru bitu nabo bakija bakagirebaho agamizi namazuma tugihamu okunywa ugakoze somuka konka nk'enyanza egi ito twaheza kugikoreraho ibitugasha tukashabana district nabukwataho bakaturetera embibo tukagitekamo nebasa kutahiza munonga eje bentasya yitu abana barye binyanja bajana amagara marungi ngaruka nterera bona abemuruka ekwatanise nyanza egi bafeyo munonga bejumbira umuco kurinda Obuhangwa bw'enyanza yitu egi nyensya twije tugihemu eco mugasho ahabwo kuba abakura babakakaho batwegesa barangu muteke kurebera umukuhinga ho tuhimba twa muhogo tubasa kutunga enjoki tutimbe hebidiba by'enyanja ebiratugasire tukatunga munamagoba kandi nitwe tukabaho ekituretire emiti eje yebera turebere ngu yo nekunda hahihi namizi kandi omyanya itweta ngo erukuru so karutusi eje kitakwendera mu karutusi
karutusi nenywa amaizi mingi eine high water uptake kuza kugeragenza n'emiti endiijo so hati egi karutusi ke kunywa amaizi mingi oshanga ngu ayi waba ogitiire hayoma kandi ebyo twabireebera omu bicweka bimwe na bimwe ebya rutoto mwene kitari kyo kugira ngu kiri omu bihandiiko ite nka district nayo twakireebere ko kuba oryaho karutusi wajya otaha yerya mugyera gwayoma okigitema omugyera kugarukaho mwene twakireebere hati yo tukikosana n'ahandi nicyo kureebera abantu aba tubaherire karutusi abamwe mbagenda konka tujubahire ahabw'enshonga egyo so no manyo rukoba rwe turi kujunda mitane gumera mita so mbene wabore neiba ningo inewe kibanje kumena umanya ngo tukamaintaininga mita 20 kandi hari step munonga nkakuriya aho tukagenda no mutwe gorsozi so mwene cyo mugwe mu kimanya umugoro utakagusimbura ukagusiyo misho twataho ruko bandwanga rwe turi kufunda so injaka twacha kubashaba kugira ngo mbarambara abantu aba turengweje mititi ya gereta yagumaho abo kuri sembuzi abataka mwicurize bacama ni rusi wano tuzirize hari tutabyara umuti gwaza mu sente nyingi gwarga hari twasibaha kandi yo wembuzi bijya gereta zaguriya ndaba twa fereza nimba simabwe program y'izoberi kandi mbahiga ngo mugumize mu mbyara imiti buri kwikumitwa amatwabeta hati twabyara konka omwako kwijano basa kufuna umuti ogubyaro wawe ntujamu na woyi no mujenyo mukayarireyo akiro cyo kubyara imiti na wori bikingu yasigabira umuto wawe nabasa kubyara vakedo ipera n'ikindi cyo kubasa kureta ubuhangwa bwabonera kandi umwe wihamwe eco kurya so basimu muringo go mutano abo kwikiriza mukiyamwe ibingwa byanyu mukikiza kubyara emitege nimanya ngo ege miti baba hate kumara konkari yendijo muteke mukushaba kwanyu aza kurebye birbera abe namanya abantu abatatungana bangahi azananisha bangurita twantugaye miti the next time there is a special treatment to this place so that enyanzo yone beki ebe properly covered abatakana nyenda kubizu siana babache bagambire ege miti bimuriyo mbyara tiya government tiye gombora tiya district nemiti yanyu mugireberere kurunyinge miti yanyu kandi nebasa kubagasira omiringo tari yemwe nemwe babagigambire gwaiza kura kikahiguru nguza kubangureta ibitage binoza kubishara ninga sikubitema kurego ngo muti gwagira guta gwagenda kurungi aze ibitage bibasa gukora nkaki nkengo azo muti gumize mu gwize kwereze ki emba eje miteyero kurebe inemba ho nunje munonga very good timba mwamugirebera irege okika kugisharura no ya musente nyingi abukuba they are high value nanka value timba so nanta kwenda kutura aha ninga se kutwara bwiri buringwa nindebe nzura te ayigura kiri kurungi mureke ndekera aho konkando kweruka ndukubashaba ninga se nkubasima abo kwikiriza koro murumo murungi nkoko nituza kwendera turi kubyara umuti kariya kamanyisho ko kutongoza umurumogu ombutongore ngo umurumo go kubyare mitaround enyanja ya kariya gwatandika kandi ntuguhagera nka district kandi tushobango mu guteke mamana mingi munonga kureka ngo agenda misho nimperu kandi kugaruka kubebaza ndumwe bare munonga kandi nukubashaba kugira ngo ogo murumo mu gutware nke kintu cyukuru emitumugireberere kurungi nyinche kareba gasire nyanza yitu kandi kine nyenda kubahamwe zitu nka district agamiza kumuri kureba ntu girlfriend wangaze sawa nyakusanyuka naye okumulaga nti ndi w'amaanyi kansooke nywe utamu miracle soda drink mpaye ekyokunywa kya utamu soda katuweddeko nsigazaawo kana akamu akange kokka kulw'essanyu ly'amaka gange kangende wa mukwano gwange kakiga yabantaasa aha nkalabye kampe nkanywe ne buli batondo lijja kunkolera kasitaba nga utamu soda ndeka nange kanyambako okufuna amaanyi agakola emirimu gyange gino ne bwe nzukuka ng'omubiri gwange munafunafo nsooka kunywayo kamu kanzireyo obwedde okalina kawutamu soda iye nkanywa buli lunaku kagogola enseke zaffe abakyala n'okutuwa essanyu utamu miracle soda drink akolebwa ba soda health products kasogoddwa mu black seed okumanya ebisingawo kubira managing director John Wycliffe Tayebwa.